Meghalaya Gymnastics Association MGA kaya beteng bahkan tre shitom hala ijong ibut ibor ibarit jongka bat hakan ka kenti ke bamenta kala shimpat ya ka we ka sen jam bat kata kalong ban plila diki khna ban yo ban ya khun haka Meghalaya Games ka ban salong hatura hau banai kala lengkot 8,000 pusau uban wan haka ba kani ka sunjuk kalala ban penlong ya ka program ajing hikai ya ki khna ya kani ka program ajing hikai bat kilan met la penlong na do ka huai hadu pusau tarik bentau benai risau 8,000 pulai ka kerwo na ikong Lucy Malngyang ibadai sekretari jang ka sunjuk I pentip baya kani ka program ajing hikai la penlong ha indoor hall jang ka nehu haka ba kilawan ra khnangru ya coach ba kerpang u Arjun Singh khwai rakpam ubadai na po Dibrugarh district jangka jela Assam bat balaya raplang da ikong Idalin Malngyang ibadai coach assistant. Oh, very good. Okay, count 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Done. 20. Tighten.